Father, in the mighty name of Jesus, thank you nga sikat ikadwami, iti personal life me, iti ministry, iti family, at na kami, Father God, iti kingdom mo. So we believe kada nagidjangin planom, kada kami nga fulfillan mi dito rabaw talaga, sakbay nga agawid kami ken ka. So, dawatan mi nga help us, iti nga mission, naramidan mi iti nga lugar, tila Trinidad. Salamat o Lord, karag iti may raise up nga ministers, nga mangakam karag itoy. So we believe nga nakaridi dagitoy nga puso nga papanan mi. So i-redeem dagitoy nga 16 barangays nga evangelizer mi na tumulong tapno iti kasta dagiti taom ket umay daking ka. We believe nga dumatos usaram nga church itoy la Trinidad ket inayon mo da kami. Salamat Father kadiso amin nga kararwa nga mai-asher ken ka. Salamat met ti covering mo kada kami. Salamat met lata nga babaen iti finished work of Christ aggrow kami ti knowledge ken ka. We ask the leading revelation of your Holy Spirit to reveal this truth in our spirit, soul, and body, the message about the gospel of Christ, about the Holy Spirit, about the mark of the Holy Spirit, mark of the beast, tapno mailasin mi, ino anyati deferensya na daytoy, and maiguide kami to live in this future. Salamat, Father God, nga nakaridi kami, nga mag-receive, itinaytoy manen nga minsay. Amin ngin may itata, makareceive. Amin ket ma-enlighten, gapuken ka, kamang enlighten kada kami, Father God. So thank you for touching our spirit, soul, and body. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Malino tagtugaw. Sukas na ibagak, pinapalabas nga Sunday, na tiadalan na data about the mark of God and the mark of the beast or mark of Satan, Antichrist. Okay? This is very important nga maawatan iti believer. Ado tihan nga kinammo ditoy. Ado ti saan nga mang isursuro ditoy, iso nga kurang ti guidance. Kurang ti panakaidalan, panakaiguide ti church. Iti na ito yung mangyari ti last days. So, kaya't ko nga, pakita rin ito'y tapno ma-open tayo. Amen? At least nga haan tayo nga inosente iti mangyari in these last days. So, mark of God, kanagi the believer, and mark of the Antichrist, kanagi jay nga kakadwa naman. So, kitaan tayo na jay. Number one nga marka, iti believer is the Holy Spirit of God. Ti markam, nakukwada ka ti Diyos, iti seal, nga naikarga king ka, is the Spirit of God. Amen? So, mapantayo dyan, so nga dito'y church, kanayon ko ay bagbaga ka na kayo be filled with the Holy Spirit of God. Kailangan nyo mapno ti Holy Spirit because iso ti markata yun ita. Kas kukwa ti Diyos. Iti awan kanya na the Spirit of Christ, He is none of His. Ang akukwa ni Kristo, ti awan kenkwa na ti Espiritu ni Kristo. So, kailan makita yun yan?
Saan nga aming akun ko nga church? Kat kukuha nga talaga ti Diyos. Ura individual. Han nga aming akun ko nga believer, kat tunay nga believer. Tunay nga believer, ada kanya na the Spirit of God. Amen. So, Ephesians 1, verse 13 and 14. Verse 14. Okay. So makita yun dyan. Nga timarka tayo, Holy Spirit. To the kingdoms, dayo nga makita the word nga sealed. Verse 13. 1:3. Yan. Nasilan. Iti seal, mas pangarigan, product na ka eh. Product na ka ti Holy Ghost, silan na ka. Kaslano, product kas pangarigan, ang nga mayat ito ha, mas pangarigan, San Miguel. San Miguel Corporation. Aday dyan, nakasil. Silan na rin. So ti marka nga naggapukan niya na diyan. So tiraduma, do not accept if seal is broken. Amen? Oh, now. So, iti marka, iti believer, wano anak ti Diyos, Holy Spirit. Isu nga kailan mapno tayo di Holy Spirit. Holy Spirit ti seal tayo. Okay? Now, gaputa ti Holy Spirit isu ti marka tayo. Ni Satan padasa na nga tuladen diyay. Isu nga counterfeit na diyay. Isu nga kayat namot nga markaan day kukuha na ti Spirit. Tiyamon tinaduma nga marka lang, marka ni Satan 666. So urayan na da diyay 666 ije muging. No pa'y adan na diyay. Para sa inyo tag-internet, ada ti Church of Satan 666. Taiter da. Pero, before na dyan, kailangan maawatan niyo, kani Satan, amin dayar aramida na, gaygayaan na, or tultulada na, ni Apo Diyos. Pero baliktada na lang. Amen? No kasparigan, di marka ni Apo Diyos ti anak na, Holy Spirit, markaan namat. Diyay kukwa na, ti Spirit na. Isungahaan nga 666, ti kitam nga dagos. Diyay Spirit. Isunga ijay 1 John, chapter 4, beginning verse 1. Kaya makita tayo. Arati, marka namat. Arati makunkunaga, spirit of anti
Christ. Kat ti purpose ti Holy Spirit ngayon may kada tayo to guide us. To guide us to obey God. To guide us to do the will of God. To guide us to worship God. Di ba kasi ay? Lead us. Amen? So the purpose it is spirit of Antichrist nga ikabkabilmat ni Satan kadagiti tattao na to guide them. To guide them to do His will. To do His plan. To worship Him. Kenda dumapay. So na dyan isiputan niyo. Hanga dagos nga 666. Umuno na dyan spirit. Hawatan. Okay, basa. Dear friends, do not believe everyone who claims to speak by the Spirit. You must test them to see if the Spirit they have comes from God. For there are many false prophets in the world. Okay, tuloy. This is how we know if they have the Spirit of God. If a person claiming to be a prophet acknowledges that Jesus Christ came in the real body, that person has the Spirit of God. Okay. The Spirit of God, biliban na nga ni Jesus and may nga naglasag. So, iso nga, Christ came in the flesh. Or, mamati jay word that became flesh. In Timothy chapter 3, verse 15 and 16, God was manifested in the flesh. So na Jesus. Verse 15. Okay, basa. So that if I am living, you will know how people must conduct themselves in the household of God. This is the church of the living God, which is the pillar and foundation of the truth. Without question, this is the great mystery of our faith. Christ was revealed in a human body and indicated by the Spirit. He was seen by the angels and announced to the nations. He was believed in throughout the world and taken to heaven in glory. Okay. Christ, nada ko na dyan. Christ was revealed in a human body. Kingdom's translation, God manifest in the flesh. Amen. Hallelujah. So ni Jesus niya. The Holy Spirit biliban na niya. Or isuro na dagiti tao tapno biliban na niya. Iso nga aming nga spirit or aming nga tatao nga hangamang believe nga ni Jesus Christ is God nga naglasag Antichrist niya yan. Amen? So, ito tayo makita. Now, subli tayo dyan, 1 John, chapter 4, verse 3. Okay. If someone claims to be a prophet and does not acknowledge the truth about Jesus, that person is not from God. Such a person has the spirit of Antichrist. Okay, such a person has the spirit of Antichrist. So makita yo, ijay, nga adugayam tida tao nga tiada kadakwada is spirit of Antichrist. Sa isu ti marka ni Antichrist wano ni Satan kadagidayos usara na tultulada na ni Apo Diyos. Ngam, ulbod isunan. Itunay ni Apo Diyos. So makita yun dyan.
nga adamat espiritu ng ikarga na kadakwada. Ket bulagan na isura ni truth. So nga na maawatan who Jesus is. Handa maawatan the gospel. So nga adutihan nga nakaawat the gospel. Sa kayo nga. Naawatan niyo? Na-open kayo? Aduti, praise God, aduti testimony nga ma-open through this preaching. Praise God for that. Pero, kayat ni Satan nga bulagan na iti tao iti truth. Isu nga ikabil na espiritu na tapnuhan na nga biliban nga ni Kristo ket in may nga naglasag. Ket sana nga diya adupay. Adupay ti sanda nga biliban. Isu nga ta kapag mangyari ti last days, hantayo nga mo, nga da the spirit of Antichrist, at the spirit of Antichrist, ket lying spirit, ulbud, liar, awan ti truth kini Satan. So awan ti truth, iti spirit na. Isu nga iban na gito'y mangyari ti the whole world, dahito tata, ang kamakagatang, ang kamakapasyar, no, awanti, kung ang arigidjay, that is a big lie of the devil. Kapatpatyan tayo nga tao dito'y lubong. That's not from the Lord, that is against God. Because ti Diyos, He is honoring our free will. Amen? Hallelujah. So we need to pray. But the devil, the spirit of Antichrist, is trying to brainwash the mindsets of people. Tapnuhan na biliban ni Jesus, biliban na jay worldly thing. So listen carefully. Amen? Ulbud ni Satanas from the beginning. So he is trying to control the world. Babaan, tinayto yung kinaulbud na. But ti Diyos, kaya't nangasitpriyan ti tao by His truth. The gospel of truth. So, kita nyo di bang bulbulagan ni Satan. But sakbay pagitak niya'y tuloy. Okay? Such a person has the spirit of Antichrist which you heard is coming into the world and indeed is already here. Time pa lang di apostle niya'y. More than 2,000 years ago. Inbagan dagiti apostolan nga addan the spirit of Antichrist iti time da. Iti karkaron tatain madudan. Pero hantay gurguraan dagiti victims. My purpose is mag-preach ito'y or mag-expose hantay gurguraan dagiti victims dito spirit nga ito'y. Kailangan maasyan tayo. And that is snatch them from the fire. Hallelujah. Mas marigan, niduki hanyo guraan isunay dyan. Kailangan, we need to pray, barang adapay chimpuna. Hallelujah. Ang adajay tautin tayo, kung love your enemies. Amen. Tilang ayatom nga enemy, dadjay tatao, nga mangbusor king ka. Ngamnon ni Satan and the spirit nan, kasautom, resist.
Amen? Pero the victim na, love them. Ito na nga, ayat ni Jesus. Ura niya ibagbaga na ka. If you have the love of Christ, amen, we need to love them. Forgive them. Snatch them from the fire. Kasi the Spirit, kadagidjay, kasi the Spirit pa lang ito'y possible pa lang. Kadagidjay nga, padasan ni Satan nga i-control by His Spirit, pabalinda pa lang nga maset free. Okay? Hanga isuti, final mark, kadakwada. Kung kadatayon, final. The Spirit of God. Awatan niyo. Tapos siyempre, adumot na dimdimonyo na kinasaw tayo eh. So, mabalin na maset free. Iso nga tikaradag tayo, maset free, naging government official, naging mga victims, magkaroon da iti knowledge, iti truth. Hallelujah. Amen. Hanga na yan, kayo may salang kung gunayo ah. Ano tika kasing kakadwa na uma na siguro. Kaya, nga minti, anda maawatan eh. So now, verse 4. Basa. Yan. Tuloy. Yan. Dito magsayata na. The spirit nga na tayo is greater than the spirit of Antichrist or the spirit of the world. Amen. So nga, ginggana nga the Holy Spirit, kay bagbagak ka na kayo nito'y earth, han pa lang makatik over ni Satan completely dito'y earth. Tinadumag himinan na upay dan. Handa nga mo nga, He who is in us, the Holy Spirit. Nga da ka na tayo is greater, more powerful. Amen. More higher than the devil. Amen. Isu nga kanya, uray niya kas kastada. Natatapay lang. Ada palang gundaway tayo. Nag-preach. Kigana the Holy Spirit. Ngamla umayan ti rapture, ingaton ti Holy Spiritan da tayo nga bride of Christ. Isabat nan da tayo ijay, ayan ti ululap. Maawanan day, power dito'y earth. Ngam of course, at tatanglo na palang dito'y dagat, nga marunaw. Ngam, ti power and the Holy Spirit, no after the rapture, wano, ma-rapture tayon, ket awanan ka nagijay, believer. Malaksig jay duwa nga, prophet, nga, duwa nga olives. Now, so makita yun dyan, the spirit of Antichrist, adan idi pa lang. Ingana na ta. Agtartrabaho nan nagito iti nalimad atras basit. Pantayo chapter 2, 1 John, verse 18. Spirit of Antichrist, spirit number 1, nga marka pailaang. So nga makita. So nga makita, tagijay markada. Kung lumapno ka ti Holy Spirit,
mailalasin mo. Okay? Basa. Kita nyo man, dear children, the last hour is here. Last hour, kung ano palang kanya na, agasam, idi mas karkaro data, last minute tatan, hanon nga hour, last minute. Amen. You have heard that the Antichrist is coming, and already many adudan, idi pa lang. Such Antichrist have appeared. From this, we know that the last hour has come. O da kayo nga eh. Last hour, last minute. So hang kayo nga agpatay-patay ti pamati yun. Last minute. Nandanin ti rapture. Natagtaginop kong tubay, di alas 6. Tatay lang. Agsapa. Di alas 6. Medyo na iturugan ak pa lang. At biglang nagtagtaginop akat. Sabi kita kanungot. Rapture, ba't kaya mon? Kung kanon. Ada lagi tiar aramida kumakat. Apa yung rapture mo kaya mon? So really, nga mapanak makipilak at apa nga pinilaan ti rapture? Kat ti rapture kat biglang caught up. Madi na ito yung rapture kung kunakan. Apa yung masabol agpila kami kat agkakasday na kanon nga agpangato. Adamot kanon na Pastor Landobi mga gasawa nga nakapila. At praise God. So ako may bagbaga lang da jay tapno, hanta yung agpatay-patay. Ngam agpaypay so adi ay, so nga di nakariingak, oh Lord. Talaga nga, dati rapture, dandani umay. Last minute ngawinin. Amen? Anon nga last hour. Last minute. Ang kayo man nga maupay Tila dumabanan, no dunggin na ay, magtutugaw dan. Partiin na kanon dagi jenuang dan, kas kala. Withdrawn da namin nga, kwartada ni Jabangko, tak kanon da kanon. Bayan nyo na tanong, umay. But you need to prepare. Pero I encourage you nga talaga, kita nyo di bangko Tamaramdamay, ganan na Antichrist na kita. Okay. So now, makita yung adan nga talaga idi pa lang gayam. Agtartrabaho danti nalimad, sikrito. So na ito, mangyari data, sikrito na dapat patungpal na one world government dan. Pero ano tita tao, even believer na mabingsan, dengdenggak, abay kaslahan nga kaspasa na gito ti Bible da. Apay handa warningan even their congregation. Their congregation kat kurang dati guideline, ti pa nakay-guide ti last days. Handa nga mo, no, anya ti mapaspasamak. Handa nga mo nga dito sikrito rito, secret ti Antichrist, ta establish nandiyan talo nga dito. This establish ni Antichrist, one world government. Kaya't na iturayan ti the whole world. Kat ado ti kumampi kanya na nga kings. Iti Bible kings, tata presidentes. Isu jay saran ti dragon. Awatan niyo. Ti dragon ni Satan jay saran na presidentes. Now, patpatungpal na diay. Isu nga ti government, padasa nang i-control.
So nga do kakampi na iti government officials. Teko na, I'm not against them because they are victims. Nawatan niyo? Hanak ka against ka nagidyan nga na biktima ni the spirit ni Antichrist. But kailangan nga-preach sa klata, tapno, isupay no na ma-open. Hallelujah. Ilata, ng adumat kakampin lata ni Apo Diyos. Pailang lata mo panakatimak na iday government na nan. Hanang maala amin. So, adalata mabati. So, praise God. Dan akusta pailang mat. Ada pailang mat ni Gwyn. Ada pailang mat ni Suto. Kunakno. Pan ni Suto piman. Ada mat pailang piman. Dagidya kiti ko na mga kaduam nga bulig. Ginti. Minsan di up. Pwede gito'y kampiyan na ito'y sikrito ni Antichrist. Number 2, is established na. He is business people. Tadjay mas Babylonia. Ti Babylonia iso ti center ti business. Hanga na topic ko Pero ibagpakita, ti Babylonia iso di babae jay Revelation nga nagtugaw ijay Mount ni Kendi Danom. Kaya't nasawan ay people around the world. So haan nga di Babylonia nga place. People around the world. Business sector. So nga ti back up na ito'y back up the one world government di business sector nga dadakal. So, ito mang back up, di babaknang dito'y lubong. Nga halos kukwada ti lubong. Iso nga bangkrapon dati kakadwa nga business people, tay sudat ti agrain. Malalayo ba? Iso nga mahal naman na may turaya namin. So nga business kayo lata. Hallelujah. Tada Holy Spirit pa lang kada tayo. He who is in us is greater than he that is in the world. Hallelujah! Kasi bagbagak, ida time ni Noah, time ni Lot, uray no last days, da ida time nga diyay, ada pa lang ti blessing ti anak ni Apo Diyos. Iso pa lang ti adati daong na. Kasi ti pamati. Ang ayaw ang aroda na. Kunang langan ni Jai, matay ka na nga di palang nadanon. You need to be strong. You have the Spirit of God. Amen? Okay, so that's the number 1 mark. Spirit to spirit. So nga, ilaban tayo ni Jesus, ni Jesus timang set free kadakwada. So we need to pray kadagijaymat nga panakangiwat ni Apo Diyos. Kitaan nyo din, no? Dati ay kasala ni Acosta, we need to intercede for them. Amen. Hallelujah. No, dati kaskanak, you need to pray. Halagmot nga siya, piman nagado. Nagado ti papastor dita. Tidak dumalang naglulumong da pa lang. Sana to siguro rumwaro no maipit na nga permi. Ta kasi ti tao inton maipitan nga awan ti papananan. Hey iya! Unanan. Ngam dapat lang paglisian na, dapat lang paglumungan na. Sana pa lang. Ngam lipitan dalatan. Hey! San rumwar. Ba't saan tayo nga urayan diyayan? Ado ti tataw nga gururay iti truth to set them free. Palakpak kini Jesus. Number 2 nga mark. Number 2, the name. The number 2 nga marka ni Apo Diyos
His name. Kay kabilang dinagan na in our forehead. Listen tingnan nyo lang na ito Tapno maawatan niyo iti last days. Tati daduma 666 tiang muda. Verse 1. Iti Revelation chapter 14. Basa. Ayan naman na kay suratan Ngam nakita nyo bati Jesus Christ. Kunana uno God. Kunana? Awan, di ba? Ngam nagan gayam ti maimar ka. Holy Spirit first. Second, the name. Amen. Nagan. Iso nga kada tayo nga nang receive the Holy Spirit, ada ni Jesus ijay, muging mo. Jesus. 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 Nakakarga ijay ulom ni Jesus. 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 So nga, amo ni Father God. Awan jay literal pa lang dito. Okay. So the name of God is in our forehead. Ada ba malalayo? Okay. Mark ni Satan or mark of the beast, his name. Nagan namat. Mapantayo jay 13. Iti Revelation. Verse 16 to 18. Please may enlighten kayo kumatoy. Tahanga 666, ibibiro ko niyo. So madamdama, tirumwarto dito the whole world, the name of the Antichrist. Iso nga iso ti may establish because of fear. Ti mangimumove. Not because of love. Ni Apo Diyos na may guide because of godly fear and love. So be strong in the Lord. Amen. Kamanda kayo masardanganan. Hingga na nga ikabildan day las nga marka. So nga rugi na day, pandi foundation, kas na make up day tayo. No make upan da ka, nga day pang finishing nga dagus. Pundasyon muna. Oray naman nagipatakder katibalaya kat nga day bubong nga dagus. Pundasyon. Pundasyon. Tuno na ipundasyon nun, sige, gana nga palitada, finishing. Gana nga pintor kasi. Nakuwasan niyo? Ito ibagbaga. Okay. So, nainmay kayo dito'y, thank you for coming. At yung talaga tagadan? Okay, basa. 16 to 18. Name. Okay, tanyo. Isuda ito niyo bang mangyari tatan. Madamdam ang nga makailako ang makagatang. Amen. Masapul ada vaccination card mon. Uri isuda ti agkara COVID, basta kada silatan ti patakaran. So nga hanang nga di COVID ti solusyonan dahil gumatangan. Are you getting something? This is the foundation
aramidan dan. I-connect namin na dahil iskwilaan, na kayo nga dahil the government. So now, the name, amen, Mark, which was either the name of the beast or the number representing his name. So kitaan nyo, duwagan na ito'y jay nagan, the jay beast, ken jay number. Iso nga tata, jay nagan na pa lang. Haan nga amin kat number nga dagos. Jay nagan natin isi-establish na pa lang. Adan doon ti time, rumwaran iso nan ti Panginoon dan. Okay? Naibalik tayo na dua, business sector, kings. Kanya di may katlo, religion. Religious leader di may katlo. So nga doon may ma-deceive, even the elect. Nawatan niyo. So nga establish nan. Jay religion na. Nga isuna ti Panginoon. Reject na aming nga ribulto. Madi na ti ribulto ni Rizal. Madi na ti ribulto nga daduma. Ti ribulto na lang ti mayat. So ahanyo ako na, ni madi na mo ti ribulto. Wala ta di ribulto na ti kayat ng agbyag. Ay po. Peta ti markana the name, his name. Kati ulog da jaynagan na, suti, nututalem, 666. Verse 18. Yan. Name, ti represent ay 666. So number 3, the mark. The mark of the beast. Okay, dragon. Dragon. Siyempre, dahil duwa na ito na, 666 or the name. Pero ti kadadakalan nga marka na dragon. Okay, kurang ti time kon. Diyan. Ti kadakalan mo't nga marka ti Diyos kada tayo ni Jesus Christ. Hallelujah! Amen! Ada ba naalay ho? Okay, now. Kabuta kasta ti mangyari gayam tata. Ken mang mangyarin, adya nga iti kasta tayo. As a believer, we need to be filled with the Holy Ghost. We need to know Jesus more and more. We need to know His name. The name of Jesus, the power of the name of Jesus. So that adalan dito'y the Holy Spirit, Jesus Christ, and His gospel, and the power of His name. Hallelujah. Tayo suti ng conquer kini Satan. But I repeat, I love the people, the victims, uray government, religious leader, business sector, we love them. Nga, ada ko mati may snats tayo karakwada. Ngayon tayo kini Lord. That's our mission. So help one another. Amen. Okay? Na-enlighten kayo dyan? Okay, I know nga ano ti question nyo. But, at least man lang, naipundasyon ko na kayo. Sungahan nga 666, nga talaga ti number 1 kay kita nyo. The name of that man.
tao di ay. Sungati ayan na, dragon di leader na, Satan, at dati, kadwana, ijay religion, adu ti sumulot. Hano lang ang may sa. Adu. And business sector, so timang bakbaka pijay, sungabak ng daunay. Amen. And then, nangangato. Tati power ngamin, mo bigbig dito'y earth, ano ti 3 things nga mabigbig dito'y earth. Number 1, nga mabigbig dito'y earth is power. Power. Kaya dati authority na. Turay na. So we need the turay of Jesus. Kada tayo pa'y, we need the authority of Christ. His power. The power of His name. And ano nga power? The power nga dati kaya nga garamit kada giti miracle. So nga ni Satan, false miracle, taramita na. Datayo, the true miracle. Power. Yan, number 1. Number 2, money. Money. So, lubak nang ka, may influensya ka. Powerful ka. Urewan at adal mo. Basto ada kwartam. Wen, kita nyo ka di uray piman nalaing di adal. Nawan piman ko kwartana. Kat agsaw-sawat, iginak mo sa kanda. Nunalaing ka umaway, pilak mo. Ano siya doon ti kwartana? Oo, day tao, ukun na rin. But praise God, we are rich in Christ. Amen? Woo! We need to know na nakibagtawi tayo kay Kristo. We are rich. Rumwarla tamo tiyay. Tatakin tayo masakbayan. So money. Hallelujah. That is powerful. Number 3. The jay wise men. Wisdom. So ni Solomon, very powerful. Because of his wisdom. Amen. Pero the wisdom of this world, nga kinaulbod ni Satanas, kawawagan na the wisdom, powerful ti worldly. Pero kada tayo, wisdom of God. Isu nga da tayo kumati, ayan na rin. Because we have the power, we have money, we have wisdom. Amen! So ako na kini Lord, ay manifest mo na ito'y makisabayan kami dito'y lubong. Hallelujah! Amen. Pero na dyan ito usaran ti lubong. Iso nga de, kunada nga wisdom da nga inaulbud ni Satanas, so ito usaran da, iso nga mas higher kada tayo because da ito titunay nga wisdom of God. Palakpak kina po Diyos. So if you have Jesus, rejoice. Amen! You are blessed in Christ. Hallelujah. Snatchan tayo isuda. Kararagan tayo isuda. Tapno may enlighten, nagdidaduma kakadwa, kaya nagdidaduma pa nga oray piman unbeliever at dadapiman nga unaware na ijay. Pero mas dao ka. Apay nga isuda, iti makitam nga mangbirbirok ijay truth. Amen? So tumakder tayo. Hantayo malapadan, ti pa nakapulfill ti prophecy. Pero wala dyan nga prophecy nga mangyari. Amen. Ada tayo iti positive nga prophecy.
Suday jay negative. Pero, ado ti maala tayo. Kau may kinahapo Diyos. Okay, now. No binilibyo ni Jesus. He who is in you is greater than he that is in the world. So, itayo yuti mayo. Follow this prayer after me. Father God, I believe in you. I believe in your Son, Jesus Christ, and your Holy Spirit. You are here within me. You are my life. You are my blessing. You are my strength. You are my boldness. You are my covering. You are my wealth. I believe I have it now. Thank you, Father. Tuloy, dagiti masaksakit, mabalin nyo nga i-receive the miracle. Now, ilihan siyo dagiti part ti bagiyo nga adaan iti pain. Let's pray. Father, I believe in healing. By the stripes of Jesus, I am healed. I am free from the law of sin, from the law of curse, from the law of sickness and diseases, from the law of death. I have received my healing in Jesus' name. In Jesus' name, naawat kon ti healing ko by the stripes of Jesus. I am healed. I am healed now. I am healthy now. I command you now, evil spirit of sickness and diseases, pain, in Jesus' name, leave my body. Come out in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Siyak nagpray para ka na kayo. Father, in the mighty name of Jesus, confirm mo na gitoy nga sa iti biyag na gitoy nga believer ma-receive da iti manifestation, ma-receive da iti confirmation of your word, iti bagida, iti kararwada, iti spirit da, iti ministry da, iti family da, in Jesus' name, iti material na pangangailangan da. We believe, Father God, nga ora da kami iti last minute, iti daytoyan nga time, we believe lata, iti miracle kag-work. So I commit them unto you. Thank you for making them rich and healthy in Jesus' name. Amen. Woo!